Ubu wumva iki kiganiro hari virusi nyinshi zihunitse mu malaboratoire akomeye hirya no hino ku isi, hari iziri gukorerwaho ubushakashatsi, hakaba n'iziri gukorwa zizakoreshwa ku mpamvu zitandukanye. Zimwe muri zo zikorwa ku mpamvu z'ubuvuzi, ariko hari n'izikorwa ku mpamvu kirimbuzi, kuko virusi zisigaye zikoreshwa nk'intwaro mu kurwana intambara zikomeye, zaba izishingiye kuri politiki, ku bukungu no ku zindi nyungu zitandukanye. Virusi ubu zahindutse arme biologique, ku buryo zisigaye zirwanishwa intambara zikomeye, abarwana intambara biyicariye mu ngo zabo cyangwa mu biro basanzwe bakoreramo nkaho nta cyabaye. Ahasigaye virusi ikarwana urugamba rwose kuva rutangiye kugeza rusojwe. Igiteye inkeke ariko nuko iyo ntwaro ya virusi isasu ryayo ritarobanura, aho ryageze rihita n'uwo rihuye nawe wese, yaba abarwana urugamba mu nyungu zabo n'abaturage bakabigenderamo. Hari virusi nyinshi zagiye zikoreshwa nk'intwaro z'intambara mu mateka y'isi, by'umwihariko mu kinyejana cya 20. Coronavirus itera indwara ya COVID-19 yibasiye isi ihereye mu mujyi wa Wuhan kuva mu mpera z'umwaka wa 2019. Byakunze kuvuga ko yaba yarageze ku muntu ivuye ku nyamaswa. Byavuzwe kenshi ko yaba yaravuye mu isoko rya Wuhan ricururizwamo inyamaswa inzima n'izishwe. Mu nyamaswa zikekwaho kuba zaranduje umuntu iki cyorezo, ku isonga hakaza agacurama n'akandi kanyamaswa kitwa pangola, kaboneka muri Aziya ariko kakaba kari mu nzira zo kuzimira. Ukuri ko nkomoko y'iyi virusi imaze guhitana abasaga 165 ku isi kurasa no kugenda guhinduka nyuma y'uko Professeur Luc Montagnier atangarije andi makuru avuguruza yavugaga ko coronavirus abantu bayanduye ivuye ku nyamaswa. Professeur Luc Montagnier ushobora kuba yarigeze umwumvaho. Ni impuguke cyane mu bumenyi bw'amavirusi, wavumbuye virusi ya VIH itera sida, akaba yaranabiherewe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Numwe mu bahanga isi ifite muri uru rwego. Muri iki kiganiro urumva impamvu ashingiraho avuguruza batangaje ku ikubitiro ko abantu bandujwe coronavirus n'inyamaswa. Kubwe ngo ni virusi yakorewe muri laboratoire irinzwe cyane mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa, bikaba bishoboka ko habayeho kwibeshya iyi virusi ikagera hanze ya laboratoire mu buryo butasobanutse. Mu karemangingo fatizo ka coronavirus hagaragaramo uduce twa virusi ya VIH itera sida, kandi ibyo ntibyikoze nk'uko Professeur Luc Montagnier wavumbuye VIH abivuga. Avuga ko ari akazi kakorewe muri laboratoire ya Wuhan, ariko kubera inyungu z'abantu bamwe aya makuru akaba yaragizwe ubwiru bukomeye. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ngwaye ikaze muri iki kiganiro. Mbere yuko tuvuga iby'inkomoko y'ubwoko bushya bwa coronavirus yateye icyorezo cya COVID-19, reka tubanze dusubiza amaso inyuma mu myaka ya za 60 turebe uko coronavirus muri rusange yavumbuwe. COVID-19 ni indwara nshya ariko iterwa na coronavirus yo mu bwoko bumwe n'ubwavumbuwe bwa mbere mu mwaka wa 1964. Umugore wavumbuye ubwoko bwa mbere bwa coronavirus yibasira abantu yitwaga Jean Almeida. Icyo gihe yari umukobwa w'umushoferi w'imodoka ya bisi muri Scotland ho mu bwambi bw'Ubwongereza. Ni umukobwa utangaje kuko yataye ishuri afite imyaka 16 y'amavuko, ariko yaje kuba mu bo bita inkomarume cyangwa pioneer mu buhanga bwo kuvumbura ishusho ya za virusi. Ibikorwa bye biri kongera guhabwa agaciro muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, indwara yo mu myanya y'ubuhumekero iterwa n'ubwoko bushya bwa coronavirus yavumbuwe mu mwaka wa 1964. Iyo coronavirus yayivumburiye muri laboratoire ye yo mu bitaro bya St Thomas biri mu murwa mukuru wa Londres mu Bwongereza. Uyu muhanga mu bumenyi bwa za virusi yavutse yitwa Jean Hart mu mwaka wa 1930, akorera mu nzu y'icumbi iri hafi y'icyanya cya Alexandra Park mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'umujyi wa Glasgow. Yataye ishuri amaze kugira ubumenyi buke bwo mu ishuri, ariko aza kubona akazi ko gukora muri laboratoire mu ishami risuzuma imihindagurikire y'utunyangingo tw'umubiri kubera indwara, akazi yabonye ku bitaro bya Glasgow Royal Infirmary. Nyuma yaje kwimukira i Londres gukomeza ibijyanye n'akazi ke. Mu mwaka wa 1954 ashakana na Enrique Almeida, umunyabugeni ukomoka mu gihugu cya Venezuela. Nyuma yo kubyara umwana wabo w'umukobwa, bimukiye mu mujyi wa Toronto muri Canada. Umwanditsi mu bijyanye n'ubuvuzi witwa George Winter akavuga ko mu kigo cy'ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri cya Ontario Cancer Institute ariho Dr Almeida yanonosoreye ibya virusi, by'umwihariko mu bumenyi buhambaye mu gukoresha icyuma cyo kuzipima cya electron microscope. Yatangije uburyo bwo kuzipima neza kurushaho hakoreshejwe ibizirwanya mu mubiri antibodies mu rwego rwo kuzikusanyiriza hamwe.
Uyu mwanditsi avugana n'ikinyamakuru Drive Time cya BBC Radio Scotland yavuze ko impano za Dr Almeida zashimwe mu Bwongereza bituma bamureshya asubirayo mu mwaka w'1964. Yatangiye gukora ku ishuri ry'ubuvuzi bw'abantu rishamikiye ku bitaro bya St Thomas biri i Londres mu Bwongereza. Ni ibitaro bikomeye muri iki gihugu. Ushobora kuba warumvise bivugwa cyane muri iyi minsi kuko ari byo biherutse kuvura Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ubwo yari arwaye COVID-19. Dr Almeida asubira mu Bwongereza yatangiye gukorana na Dr Devil Tyrrell wari ukuriye ubushakashatsi ku bicurane ahitwa Salisbury mu karere ka Wiltshire. Icyo gihe Dr Tyrrell yari amaze igihe yiga ibijyanye n'isuku yo mu mazuru ku bari bemeye gukorerwaho ubushakashatsi. Itsinda rye risanga abakorerwagaho ubushakashatsi barashoboraga kwadukana virusi nkeya zifitanye isano n'ibicurane ariko bose ntibazigire. Mu bipimo byafashwe abakorerwagaho ubwo bushakashatsi mu mwaka w'1960 harimo igipimo kimwe cyaje kwitwa B814 cyari kibyogejwe mu mazuru y'umunyeshuri wo kwishura abanyeshuri bigaga baba mu kigo. Basanze bashobora kwanduza ibicurane abakorerwagaho ubushakashatsi ariko ntibakoze ibimenyetso mu buryo busanzwe bwo muri laboratoire. Gusa ubushakashatsi bwagaragazaga ko bishobora gukurira ahandi ku ruhande bitabaye ngombwa ko bikurira mu muntu. Dr Tyrrell yahise atangira kwibaza niba bishobora kubonwa muri microscope. Bahise boherereza ibipimo John Almeida waje kubona uduce dutoya twa virusi muri ibyo bipimo. Avuga ko dusa nka virusi za influenza ariko ko bitameze kimwe neza. Nibwo yavumbuye icyaje kumenyekana nka coronavirus ya mbere yibasira abantu. Dr Almeida n'umwanditsi George Winter bari baranabonye uduce dutoya tumeze nkayo ubwo bakoraga ubushakashatsi ku ndwara y'umwijima yibasira imbeba n'ibicurane byandura byo mu nkoko. Ariko ngo inyandiko y'ubushakashatsi Dr Almeida yoherereje ikinyamakuru cy'ubushakashatsi bugenzurwa mbere y'uko butangazwa yaranzwe ntiyatangazwa. Impamvu yatanzwe yatumye iyo nyandiko y'ubushakashatsi idatangazwa ngo nuko yari iherekejwe n'amafoto mabi agaragaza uduce dutoya twa virusi ya influenza. Ubwo buvumbuzi bwe bushya bwo mu gipimo cyiswe B814 bwanditswe mu mwaka w'1965 mu kinyamakuru cy'ubushakashatsi mu buvuzi bw'abantu cyo mu Bwongereza cya British Medical Journal. Imyaka ibiri nyuma yaho amafoto ya mbere y'ibyo yari yabonye mu bushakashatsi bwe yatangajwe mu kinyamakuru cy'ubushakashatsi kuri virus cya Journal of General Virology. Dr Tyrrell na Dr Almeida bafatanyije na Professor Tony Watson wari ukuriye ibitaro bya St Thomas icyo gihe nibo bise iyo virus coronavirus bitewe n'uko ishusho yayo muri microscope igaragara nk'uruziga cyangwa urugori ari byo bita corona. Mu mpera y'imyaka y'1980 yakoze ubushakashatsi bwinshi kuri za virusi. Icyo gihe akaba yarafashije mu gufata amashusho mashya ya virusi itera sida izwi nka VIH. Dr John Almeida yapfuye mu mwaka wa 2007 afite imyaka 77 y'amavuko. Nyuma y'imyaka 13 apfuye ari guhabwa icyubahiro nk'umushakashatsi wavumbuye akanasobanukirwa virusi ubiri guhitana ibihumbi by'abantu buri munsi ku isi. Ikinyamakuru The Washington Post cyo muri Amerika giherutse gutangaza amakuru gikesha amakuru y'ibanga yo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga rwa Amerika. Ni amakuru yagaragazaga ko mu mwaka wa 2018 abadiplomate ba Amerika bo mu rwego rw'ubumenyi bwa siyanse bakomeje kohererezwa gusura ikigo cy'ubushakashatsi cyo mu Bushinwa. Iyo nkuru ya The Washington Post ivuga ko abo diplomate bari bafite impungenge ku mutekano w'icyo kigo no ku buryo bwo gucunga hafite intege nkeya kuri icyo kigo cya Wuhan Institute of Virology gikora ubushakashatsi ku mavirusi. Basabye ko hatanga ubundi bufasha kuri icyo kigo mu bijyanye no gucunga umutekano wacyo. Banagaragaza ko bahangayikishijwe n'ubushakashatsi icyo kigo cyakoraga kuri coronavirus yibasira uducurama. Mu nyandiko zabo bagaragaje ko ubwo bushakashatsi bwashoboraga guteza ibyago by'icyorezo cyo ku rwego rw'icyiswe SARS cyo mu myanya y'ubuhumekero cyabayeho kuva mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2004. Ikinyamakuru The Washington Post kivuga ko ayo makuru y'ibanga yatije umurindi impaka za vuba aha ziri kugibwa muri Amerika. Hakaba hibazwa niba ikigo cy'ubushakashatsi kuri virusi cy'i Wuhan mu Bushinwa cyangwa ikindi cyaho cyaba cyarabaye intandaro ya virusi yateje iki cyorezo cya COVID-19 cyugarije isi. Ikindi kiyongera kuri ibyo nuko televiziyo Fox News yo muri Amerika nayo yatangaje inkuru ivuga ko iyi virusi yakomotse muri laboratoire. Professor Luc Montagnier twigeze kuvugaho uramwibuka, ni umuhanga w'umushakashatsi ku mavirusi wanavumbuye virusi ya VIH itera sida. Mu kiganiro yahaye Fréquence Médicale tariki 16 Mata 2020 yavuze urundi ruhande rw'amakuru yahishwe kuri coronavirus. Le laboratoire de la ville de Wuhan
s'est spécialisé sur ce type de virus, ce coronavirus, depuis très longtemps, depuis le début des années 2000. Laboratwari zo mu mujyi wa Wuhan zari zimaze igihe kinini zishakisha ubwoko bwa virusi ya coronavirus kuva mu ntangiriro z'umwaka w'2000. Zifite ubunararibonye muri urwo rwego ku buryo byatumye ntekereza gucukumbura cyane ngo menye niba izo laboratwari zarashaka gusobanukirwa neza ingirabuzima fatizo n'imiterere y'iyo virusi. Iyo ni intangiriro. Niba barashakaga ubusesenguzi bwakozwe nanjye n'ubwakozwe na mugenzi wanjye w'umuhanga mu mibare witwa Jean-Claude Perez, unakomeje gukora ku mushinga we nakwita biomathematique, ni ukuvuga uburyo bwo guhuza imibare n'ibinyabuzima. Nibwo yagerageje gucukumbura neza areba imiterere y'iyo virusi, ariko ntabwo twari abambere bagerageje gucukumbura, kuko itsinda ry'abashakashatsi b'Abahinde basohoye nako bagerageje gusohora raporo y'ubusesenguzi yagaragazaga ko ingirabuzima fatizo yuzuye y'iyo virusi nshya ya coronavirus yari ifite uduce tw'indi virusi. Njye bikaba byaranantunguye kuko iyo virusi ari VIH, virusi ya sida. Ibyo byasohowe mbere na mbere n'iryo tsinda ry'abashakashatsi b'Abahinde, ariko babategeka kwivuguruza kuko hari igitutu cyinshi kugira ngo ukuri kutazajya ahagaragara, ariko kuri gushingiye kuri siyanse birangira kwigaragaje kurusha n'ibyo umuntu ashaka guhisha. Kuba umuntu bamufata ibipimo bya coronavirus bagasanga ayifite, bapima iyo coronavirus bagasanga mu ngirabuzima fatizo yayo cyangwa ADN hagaragaramo uduce twa VIH itera sida, bisa nk'ibigoye kubyumva ku ruhande rumwe. Gusa ku rundi ruhande, ibyo bipimo bibaye byafashwe umuntu n'ubundi wari usanzwe afite ubwandu bwa virusi itera sida, ushobora gutangira gutekereza ko yaba ariyo mpamvu mu ngirabuzima ya coronavirus bamusanganye hagaragaramo n'uduce twa virusi ya VIH itera sida. Ibi ni ibitekerezo umuntu uwo ari we wese ashobora gutekereza, ariko se bihuriye he n'ukuri kwa siyanse? Dr Luc Montagnier. Non, parce que pour insérer une séquence de VIH. Oya, kubera ko kugira ngo ushyire agace ka VIH mu ngirabuzima fatizo bisaba kuba ufite udukoresho dutoya cyane tutaboneshwa ijisho. Ntabwo umurwayi yabikora, bikorerwa muri laboratwari. Mu myaka ishize byari bigoye, ariko bisigaye byoroshye cyane. Igitekerezo nuko iyi virusi yavuye muri laboratwari ya Wuhan, laboratwari narinzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Nubwo bimeze gutyo, iyo virusi birashoboka ko yanyuze abayikwirakwije mu myanya y'intoki. Ni ukuvuga ko inkuru z'uko yavuye mu isoko rya Wuhan ari inkuru z'imigani, ariko ntibishoboka. Hari amahirwe make cyane y'uko ihererekanwa ry'iyo virusi ku muntu ryashoboka. Igishoboka nuko bafashe virusi y'agacurama barayihindura muri laboratwari. Et c'est ce virus-là qu'ils ont modifié. Nk'uko twabivuze dutangira iki kiganiro, ubu gikurikiye hari virusi nyinshi zihunitse mu malaboratwari akomeye yo hirya no hino ku isi. Hari iziri gukorerwaho ubushakashatsi, hakaba n'iziri gukorwa zizakoreshwa ku mpamvu zitandukanye. Niba coronavirus yarakorewe muri laboratwari yo mu mujyi wa Wuhan, yaba yarakozwe ku mpamvu imwe muri ebyiri twigeze gukomozaho: kuyikora mu rwego rwo kuyihinduramo intwaro kirimbuzi yarwanishwa urugamba rutari rw'amasasu, cyangwa kuyikora hagamijwe gukora urukingo rwakingira sida. Dr Luc Montagnier afite uko abibona. Je pense, enfin c'est l'hypothèse la plus raisonnable, c'est de penser qu'ils voulaient faire un vaccin contre le VIH, donc et utiliser un coronavirus qui en principe mbirebera mu gitekerezo cyaba gifite ireme. Batekerezaga ko bashaka gukora urukingo rwa VIH bakoresha coronavirus, ubusanzwe ishobora koroshya ntinanduza iyo ndwara, igakoreshwa nk'umuyoboro wo kunyuza mu duce twa virusi ya sida dushobora kwifashishwa nk'urukingo. Batangije urugamba badashobora guhagarika urebye. Tuzi ko muri siyanse y'ibinyabuzima umuntu ashobora guterateranya no guhuza utuntu, ariko bibagiwe cyangwa se wenda ntibamenye ko kuba turi ku isi
abakurambere bacu babayeho kuva mu myaka ibarwa mu mamiliyoni ku isi ibintu bidahuzwa mu buryo bubonetse bwose. Bivuze ko hari ibishobora guhuzwa ku buryo ibintu bibiri bidahuzwa bihujwe kimwe kirwanya ikindi. Ibiri kuba kuri ubu ni uko nature iri kuvana utwo duce twa VIH mu ngirabuzima fatizo ya coronavirus, bigatuma coronavirus igira impinduka nyuma yo kurwanya utwo duce twa VIH bayiteyemo. Nibyo turi kubona ubu cyane cyane ku barwayi bo muri Amerika yanagezemo nyuma y'abandi. Tukabibona ku nkengero z'inyanja ya Pacifique muri Leta Zunze za Amerika, urugero mu mujyi wa Seattle hagaragara virus ya corona yagiye igira impinduka muri ako gace gatoya k'ingirabuzima fatizo ya coronavirus. Énorme dans cette petite partie du génome du coronavirus. Laboratoire zikora ubushakashatsi kuri za virus no ku dukoko twa bakteri zikurikiza uburyo bwo kwirinda buzwi nka BSL, bivuze biosafety level cyangwa ikigero cy'umutekano ku binyabuzima. Hari ibyiciro bine bya BSL biterwa n'ubwoko bw'ibinyabuzima biri gukorwaho ubushakashatsi ndetse n'ingamba zo kubigumisha hamwe ngo bibe mu kato. Icyiciro cya mbere BSL1 nicyo cyo hasi cyane, kikaba gikoreshwa muri za laboratoire ziga ku binyabuzima bidateje ibyago ku bantu. Uburyo bw'ingamba zo gukumira ko hari ibyago byabaho bugenda bwiyongera kugeza ku cyiciro cya kane BSL4, ari nacyo cyo hejuru cyane hashoboka. Icyo cyiciro cyo hejuru cyane cyahariwe za laboratoire zikorerwamo ubushakashatsi ku binyabuzima byateza akaga gakomeye kandi bikaba bifite inkingo nkeya cyangwa imiti mikeya. Izo laboratoire ni nk'iziga kuri Ebola, virusi ya Marburg ndetse n'izikora ubushakashatsi ku ndwara ya smallpox. Nubwo izo laboratoire ziba zicunzwe cyane, impanuka zigeze zibaho. Mu mwaka wa 2014 ibirahuri birimo icyorezo cya smallpox byibagiranye byasanzwe mu gikarito mu kigo cy'ubushakashatsi kiri hafi y'umujyi wa Washington. Mu mwaka wa 2015 igisirikare cya Amerika mu buryo bw'impanuka cyatwaye udukoko twa anthrax tuzima aho gutwara twapfuye, kitujyana muri za laboratoire 9 mu gihugu ndetse no ku kigo cya gisirikare kiri muri Korea y'Epfo. Impanuka nk'izi zagiye zibaho mu bihe byashize n'iz'abashakashatsi mu by'amavirus, ahanini baheraho bavuga ko coronavirus ari virus yakozwe muri laboratoire, umuntu akaba yarayanduye nyuma y'uko igeze hanze mu buryo bw'impanuka. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimiye ko twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira ikiganiro cyacu cy'ubutaha.